in a ewi sermon hi mo phok chaw rang ka thir ka khui issue church member ping ka chung han ma them le re isi pastor khani ni malem ne yang ka magathe ping wang hi hangai city churches we meeting le ye missionary network tangkul missionary network we meeting le ye laka pulpit exchange meeting le ye kachida church na ramshong la youth camp le kha shimshong khung ngwai pastor khani hi kha ani khani ni zadrip kahaya thada journey malai rang malai lak ne laka issue church we hi khani ni jihogi ji hi saklak ji na yang ka ari pa hiwa Shillong li pastors conference lately China khani ni ungkhai exane pastors conference meaning sa se chi chu jiwa mungmra khani ni mungmra chi da yari pingli chi thai khangai nei bible pa me vunam thalai na third China pa me re ning sila ga ji wai na achu family day the ishi muyon da lai higita tha opportunity sam ka phangwang very leaning shi bible we mashun tui sam ka phanga itum sai korali vriwawi sokming sarano itum winga chaili ina arwi yang ta kha isitang hol naw makhaninga isitang hol naw ga cher la ka korean naw tha singapore naw tha dal le dal wo kha tangul naw sar le tangul tui makham tui mi chang le la khongnai ping na khang mew lo chita ga at least we sermon introduction hi shepsi tuena la sapai ye chang le sala all right chang da le ye chain in shepsi tuena summary now shoemaker hang them yaw I will introduce my sermon in brief in English. When a family or a person plans to build a house, he never starts with the terrace. He will not start with the third, second, first floor. He will not even start with the ground floor. He has to start with the foundation. The foundation is very important on which all the floors and the pillars stand. The stronger the foundation, the bigger, the taller, the more sustenance the house will be. And that is how it is. When God created the universe and when God created especially us human beings, we, men, we the family, is the foundation for every civilization. Vrivrana school shem lagam hok phok mane. Arihon we taught li katam kashi thangkhamai ji school, college, university sai kharana ya. Ka Vrivrana school, university, college, church, even church, ngashan, yari rin, kachana mahopoklak manai. Ka Adam, miyaka wena, awi aina saka kui shinau if ani khanili aka sang saklaka family the hopok. Itumui regasang. Itu my civilization hi thada mong workshop ne out of nothing ya ka vrivrana hopok nsake vrivra we them sakhi itum phaning lushitse ana creation awi them sak ana siam dakhle hi vrivra we them sakhi kharchan pa laka shimkhur ke siam hi awi ningrin kamataya ningrin aka sasai idum bible katam le
Bible hit the maman ka pa maman ka tui jina emphasize sada clay tui hi itum yang lak emphasize sada clay tui hi yang jen itum the Genesis li yang ka samang kaching ngalay yire phungre siam laka phaya da hangai rivran tingna raha Tayur one year siam laka phaya da hang churkan mungkhawai sira kachang chimik siam laka phaya da hang yire kongre kala kongrali ringkhawai sayur vayur siam laka phaya da hang Genesis 1 week only verse 25 ta ka sayur vayur siam sir hai laka phaya da hang mikumo siam hai laka verse 26 27 28 29 31 pata ka mikumo siam hai laka sokmi mi sir hai laka ot ngurut mi sir hai laka kala anili asa akha sangasak laka verse 31 pha lak haira dangai English and hanka it is good jilaka it is very good mikumo sem ka hawi thili ka tonga sem ka ji yang ka it is very good jide very emphasize sadala yang jine rivrau item sak ka sem hili na ili ka sem hina ana satisfy samai kap ka ji bawa hangdala ye khangate bingchiwa dui aina shok sakte let there be light let there be the dui aina sakwisar ka itum mikum oliver out of the dust laga masiji phansang sak laga maningla ana khaksui sang laga rivrana mangla ji mi laga sem ka khuine shina pali arab wena khishok laka sem ka khuine khangde pingjiwa out of nothing kha itum liver out of something material zangai rivrau item sak zangai vrel wi chagwi khulaka ka sem mikumo leipa khaksui rivrau khaksui Vrewi ngashan kala vrivrawi ungramwi civilization rega sang tihi hok pokhi mi akhawena partner sem laka khani jile akhang sang sak laka hak sang sak ji itumna Bible Parker it's a family story maning mala family story Adam and Eve family Vrivrahi itum thegi jipawa Vrivrahi itum mikumo bingli awi chakwi aina saku khui sahaukada itum li honor sade itum with decision respect sai jaina thangkhamai ji kala instruction ji midala katong hi yam kui wi tingna raha katong hi nani ni sai khwai ne kha chipa chi da mathala instruction mi e vrivana ka siama tamli miklamathing akhana lamathing the same laka instruction chi pei da mi chi ne vrivana mala ha da chipa chi mahang thura ga ji mning na yang rivan hang la mikumo wi ka ngakai ka shiwi wang morally ta chang laka ka sakji rahau family story Adam and Eve wi naungra sakta chang hawe Noah wi kharjan li awi thought atam jili mi ping hi vrivrali mathei thumna ka vrivrana yangta laka Noah kala shim khulimang kan rivrana instruct sa ye jaha sem kwai movie khyan tam chituran itu mui thada influence star ka sai hang
nâu chỉ mong không này đó Noah nè one sao tức là chỉ mong na sang mình nhá movie li yang khờ nào ngã bình người số nào lấy hông người số nào bình người số nào thùng na hang là cái ấy nó sao vậy nó sao tức là gì đó nào ngã cái này à nó hi mi nó mới tùy tới lấy thật chứ khờ Noah nè mi bình người cái hang mong na là cái vri vrau cái hang chinh na là cái cái hang khang nào vang sim khru hi cái cần xem mong khờ story again Rod Kamraji Rajang Hawi Abraham Wikarjan David Solomon family Shimkuri Karjan Sare Abraham Wikarjan la kadagla jaka aliver promise hai mashan kar Noi now tun generations Noi na umram simkar ji Sarai na ana Abraham na Rivrau promise chi mang rider mà đó anh hình như plan sao đó là rau Hagarly sopi khvai Rivrau atom leye apam leye Rivrau na mirror chi atom kala apam chipa chili mang rider mà đó anh hình như plan xem là cơ Hagar we now là lấy papam Egypt ngaleli Rivrana Abraham li kachung so mi te Bible pa learn we learn say shike learn yang kha chi ngayar gi chili taw la ara Rivrau with full blessing chi masam bangrar mane chilla thought chalka shimkhuri kharjan hi da mathalak machim nai ka Rivrau look mashan china sure ching China atam we priesthood kala atam we pangmon bing na phupia laka Rivrau tuichi vau mi da lat khuung ji family we story ne Bible here shimkhuri kharjan laga shimkhur hi itum yang Terminator we movie mai yang hai ra Terminator we thada Terminator movie li Arnold ji thada electric current the fencing ji li sa la da shock ti jang la ka kashan ge chon la mong bai ka itum hi yang no itumi ki pa ka thada out of nowhere thada ka shock hi malay mate itum family le wo family Jen it me family li kya ka sakta khuide le li jene na no we family chi phanyung ila we family chi phanyung de khle na yang it me family li sare achi family de it me yon de khle hi you have a root no we shimkhur le no we root le shimkhur ka sakhi kya ka sak mara shimkhur ka chi hi ha ko phok le na gang tha da Rivrawi ningrin awi ningrin akhle prong chane kya khasakhle jaka jishuan dangda jishu hi tum rivrane khorme jishu vreji ala shimkhur akhli raprai rang phasa akha kada ala ashi avu ava amingle chinawng ra le cheda da khrane Jishuna shimkhur akli rapra laka awi purpose kala ali calling le dekle kala anasap lungi ge ji fulfill sai itumna the vrishi sa laka kai kana jingam phangai ra kai kana hangmati kai ra yang chui khamai nem khamai rer khamai ngnui khamai le kha itum vrishi ne ja kha itum purpose le dele hi purpose hi ka tha purpose hi na ka da fulfill sangai na na shimkhur li ngai shilaka shimkhur wi avawali chinawngrali malai laka na
purpose hi fulfill sangai ga kai thum hi vreshia khana kala vrivrawi shimkhuli phraga sangnai ta itum rum laga khop khasa laga iwi purpose kala vrivrawi purpose hi iwena fulfill sa se da chatale likle gi hi question sangai vreshi shimkhur gi hi pailak majim nai full of challenges he western culture we challenges hak mai lere kha iwa hi mention sangai gi baba adam we afishura itumui nation lila itumui society lila challenges hi ras hapapamra kathara shakjat kala courtly shagaza vrivrawi khamya hiwa kathara shagaza ka khui hi chipaji vrivrana khamya ne vrivrana institute sami ga hai vrivrana hopok mi ga hai chipaji salo gi hi vrivrana thar za aina hok phok wena kala even new testament li matalaina tammi lakhwak court marriage hi kachungkha sangrok tale nguthumda hi vreshina thermana rivrana mamyamne church na khamya changhai kha it's okay nana hotel la shakja pai church wa lungli sap lungre jimlem ne church na shimkhurna maya hai kha bichli la wasa pai wa shakja pai ya kha shakat sa gi hia vrivrana alis honor sa ga ne hita da salok ji apong ji hai mi hai ne jina ka shu me thui jina sok mi samang me thui jain itum he will challenges he as a church akasada hiwang itum thuklaina se hasagi gi jine ka chung ka le kha akhni itum yangrum se hiliwa city church sa hawgda khipana ka tha khipashina ka tha gi hi itum thukta mathe waram ne kha bible li pa kha vakhalat shokala laka phok pha gi hi le hi shimkhur kharjan ne ya shimkhur kharjan ne wo hi shimkhuli gi shok ne jaina hi ki tha hi ishit ka sang naw kha sada atumling ngumu se gi pa maning la kha hi wi spirit hi ka tha ngar shi klag ji itum rivrawi twi pa la kha se ha sa la kha itum hi thar ga khu hi dara sadale itum thar ga khu dara sai shimkhur hi thar nga sa ja ka rivrawi sok mi hi samang ngai ja kha rivran ka hangji sa shap khwai tum hot khana hi atamra hai ne hang the clay ari third pai rage ji hi bai wang I concern le phok hai ne shinau aina shinau mayarnau aina mayarnau khang kum hi bible na mamya tha tham ne bible no means rivran mamya tha tham ne Denmark Belgium Spain Argentina maya sar gai ne itumna church na se ha thuk lagin masa kha mathela ta le haira saw bijne ituma lungli chaina itum hiwi maramli katam hiwi maramli se ha ka sa no ishim kuli shok la bai iwi shim kuli mathela tada ka suirak aina ju akchi changhai sa kha machang rang laka samatha khrik khrik awa khasada in protecta nan protecta laka hai sa ka phadala changhai kha juwi khushok ki gi katchal ka hair shok ki gi ka chotchi khalatali sakche le shone
แล้วก็ European countries เชฟชิงเลยลิวะมายามีเฮาก็ได้ให้มันจะไปละระอินนี่เลยชีสักหินดาใจในฮิกตาฮีมาร์คลิวะ government นะมังเริ่มเลย government ว่าจิลี politicians party เงติงโรกแล้วก็ขมียาละจังมักขมียาจังอารมณ์โหซาแล้วก็ขยุย party บ้าจีน่ะ MNC ก็มีอย่างเห็นดา or incorporate ก็มีอย่างเห็นดาก็ church with กับ third church with purity ฮิลีอีทุนน่ะ third แล้วก็นิ่งเชื่อแล้วก็วิวขมียาจีแล้วก็วิวมักขมียาจีอีทุนพิจารณ์จุมาชุมลักนี่นะเงินนิ่งอะค่ะ church ฮิวะก็ละ church อารมณ์ลีเลยเด็กละอีทุนชิมครูบิงฮิวะวิวน่ะเอาวิลัดคราตมี presence ซาโลก็จุย standard จิลีอีทุน third ใจน่ะก็ทริงขังจีจิมาเลยละอีทุนเงินนิ่งเชื่อปะใจในทุนมีนิ่งขังเชื่อชิมครูอารมณ์ลีเธอก็คุยเสียหักซาเสียหายนะขังเรื่องฮีตระกัดสายร์ฮิลีโรลเลยด้วยอาวาวักซาดอาวาวักวิโรลเลยด้วยอาวาวักซาดอาวาวิโรลเลยด้วยไบเบิลน่ะก็ต้องวิวังหังมิโค job น่ะ job วิขจันจิตเทียน job เลยมาซิลิไปจัดตะกเลยจีปีบ้าจีน่ะงัดแจกแล้วก็ฮิไปลิสวีระได้ permission แล้วคุยแล้วก็สร้างนาวก็จีน่ะขจันจีอย่างก็ริวาน่ะ permission มีก็จะบ้าวชิดสังเจ้า job วิชิดก็สังฮีงัดเจอได้เลยข้าเอาอีมังลาจิวมาสัตย์สิโลจีจิบริบรานฮังก็จังเดอมีปิงมังนั่นมันนิ่งละก็ละเอาวิลิชกตะเลยชิคกี้ลันลีชิมันตะเลยมังมันละชิมครูอับรีฟนะเอาอีพาร์ทเนอร์นะคนชิดเดข้าบริวาลี job นะบริวาลี prior most ให้ละก็อันเงินนิ่งติดจิตอาดสาดสอกมิจีก็เลยชิมบุยตุงลีตาปปไม่ก็เธอมีเรื่องมีลุชิตาเลย Ephesians chapter 5จีปากค่ะคริสเตียนเชิร์ชลีเล็กชิตาดะนับเรวลีเลชิโลอับเรวังราลีนักฮาราลีขยาชิโลเดามาทะเลนตั้มจิตเฮฮิลีลังไม่ได้ตั้มกิจเทจีก็เลยว่าคุยระอีทุมนั้นมาสาร์มให้ไปชินเองก็จุยตุยเนี่ยสาร์รักก็ชุ่มลักให้ตั้มกิจเทเนี่ยอาวาวาลีนาวราปิงจิลีนิ่งมรักมัสักโลตั้มกิจเทจีเลชิลักไอ้น่ะเงินเอาโลมาชุนจิลียัง Proverbs ลียังก็ spare the road and spoil the child มาคลิกกับชาวฮิดาราไซไปแต่มาทะเลนตั้มจิตเฮบริวระก็เลยบริชิวิชิมครีก็ถ้าจะเชื่อมการักเลิกจิตเฮ instruction อักวัดเฮาก็จิตเฮมาเลมเนี่ยมาจังเนี่ยเคยทุ่มเทกิจบ่าวคิดว่าไงนี่ทุ่มหัวชิมครีลีถ้าจะใกล้ๆเด็กก็ให้ช่วยกิจเลยเด็กเลยก็เลยช่วยก็ให้จังจริงเฮาเลยจิตเฮคิดว่าเขาเลยจังค่ะมันก็พาจิลเลยเปล่าไหมริวาวิกเธอร์ดูฮีให้มีให้สารละฮีชุ่มให้ค่ะอีทุมมาเทจังเริ่มเลยมีก็มวยขังจ้าคำมาไล่ก็เลยอาริฮอนวิทอลี challenges mermaid ลุยยังอาตมาคลิกอาหัวเราอดใส่ซาใส่จังอียูนิซิสเลยอดใส่อาริฮอนวิ irritation ฮีคิกเลยจ้ะค่ะ office ลี mobile ก็สิ mail วัดทราเลยด้วยอินนักสายกับผมจีเนี่ยก็ต้องเอาจี mobile นิ่งสังเดียวจัง productivity สุดท้ายน่ะให้ดิ phone ลี phone บาลีนิ่งสังไม่จีละอีทุกมือ focus ฮีอะไรก็จุงกันเลยมั้ง distraction ฮีใจน่ะ challenges ฮีมาตายสังไงเนี่ย
let lui the river ka thar really lay shi lui the lay shi hi renew ka sa hi lay shi renew ka sa hi dar sa ka ne rivali ngakai ka shi testimony hi kala shimku alungli breaker khanina rivali mathe mata ngakai shi da chakashi sa ka hi we kharjan pui for example Ahab we kharjan awunga Ahab we kharjan ji ka thagla jakha ana awunga sar le lekha Naboth we yam kui na we wang la jang targa the yam kui chi ma tha na ho chi chena Ahab na wa po laka Naboth na mamya me thum lai chena a ukhanang lagai na pam da khlei chi a prevana theau chena a prevana trick salaka Naboth li sat thau dai rivana kon shi haw shim kholi now male luim nei aka khlei chi sat thau we the problem chi le haw shim khuri kharchan ne New Testament li samang Ananias and Sapphira shim khuri kharchan ne mani anikni ne this side salaka seha salaka Vrivrawi umramwi wang da ngale yoriji laka hiwi pesa hi mission sa takleping wang chikat miao sa da ngale ji yo khui laka pesa samang jaina mirror gachbaji wholehearted mamila ngathum ka haila changhaw da khajan lele New Testament we khajan nai China rivrawi malung khwachi tashung laga sashmit hau apong kachung khaina ithum hi rivrali kai shidlai rivrali ringphang asak ke ji apong hi kahang khangna kahang khangna jakha apong kuchung lel bitla seha ka sa knowing renew ka sa kala legacy aina ka chat kha itumna thegi ji akhana leishing rock se ji hili matang hem ne rawi bible with tu hi itumna ning isagi ju kachung khale itumi personal life family life itumli kasui khara tum chitran ituna ka thadang rar khla ji rivrawi manglawi pangshap singda itum kachat hi tagar sai break herwi khangashik hi important sai khikla chila chi naungra pingna shukui tamkhui dale shimkhur sem ka kali break herwi leishi khmroki dagar sai Agaharawi role, a bravery role. Breaker salaka kanining room laka role kangrio. He important sai. Nawi iwi impression. Shograda kle thought pingli. Itu mushit ka sanghi ngater laka kharing kharagli mushunga kha jiwikan khanahi thought tai. For example, Timothy he Paul with hada malung maping mate. China Timothy li yes Timothy li Paul encourage sayang be bold. Ka Paul na kathya khale jinda Timothy he tui khama tui li milisam kapangli bold masam ne jinda ka awshit ka sangi mga thumrak jiwa thej Paul na China itu na Bible kapatam chitran hitata samangai Neshi ayi Louis kala avava Eunice we shit kasang khangatar thata nawila mga thelak la mga che lak la ningra ga hi shit sangai chite
ลุยสินะอายีเนอาชีอาวนะยูนิสเนทักะลุยส์นะชิดกสังจียูนิสนะชุคุยจีเนเอาไว้นะตั้มคุยจีเนใจนะลุยส์เนี่ยยูนิสวีชิดกสังจีติโมธีนะคุยจีเนจิตาดสาดอาวะเวก็ละอิทุมุย next generation บิงลีอิทุมุยชิดกสังฮีป้าสามรองกิจฮีตาราสาเลยชิมครูเสียมกายเลย next point ปานะvery we ตุลีเพสินซาละค่ะคริม very we ตุยฮีอิทุมุยนิ่งitu mu emotion itu mu spiritual life ketong hi ana guide samishapa jaina khangchi atam chi thuran lila langso atam lila ka swi kharat mun chi thuran lila rivrau itui hina itumli thanshapa shimkhur kala now sem ka hili family worship hila dagar sai family worship we role lay kala shimkhuri culture hila itum kasyam hi dar sai a ishiva mi wi chakashitui matu sharkho avavana rule hai khami table manner tam ka chithai kalaยอทุยขงรุมนาวราอายาลิโชกุระจากข้าอาวาวลิเทคหังสัก family culture นาวราบิงลิตัมกิจเตอิชิชิมคุยกษักวะอิชิชิมคุย culture วะฮิโคกิจฮีให้ขมิฮิลาไพ่พนิวงเซอาจจะเจ้าชิมคุลีอิตุมีมรคลีวะitu mai ka phaning ling ngui ga hai le ne jang mi ka te bing ling ka as athum shi shim khuli phra sang shi chiwa le de yang itum na fantasize sa pa pa la ka chi ngui gi chine vrivana nali shim khuli phra sang ro no chi ga hai ne you have no choice you are not the one who makes the choice Rivrana purpose le mikhai nei avava chamra no nahi ashinau nei shangra no malang so pai nei khikala chila nana sa khui maneng nei jaina ishi avahi anine we khanga jan bajili yang laka ning swita ka hai chila morai nei ka da sa kha ina le shir khala kala ka da sa kha a failing she de kleji she de kleji ina ka da gear sakle take it as an opportunity chida da sa da itmui ka phaningli positive salak aina khanga khui hi sokmine nali purpose akhui wang nuwe avava ji no avava ne avava na leide kle phara khui de kle naw ji phalala shilala rivrana mi ga hai naw ne je aina phaning phapha chukma cha phapha ga ji hi rivrau khamya maning mane itumulia ara ning ka hak ji hi ka chung ka le her de vare shimang maning la kha mavare ki shibing la jang atumla avava makhlei bing li adopt sal ka nganaw ka ka chung kler hi khamat tha ot ne naw ji nan ning hak laka ina nganaw ra da mukhui sa je jiwa ribaw khangra na kle sal pai kha nali ning uklung show mi laka malung ping sak laka nganaw sak ta kle hila gift ka ka akhane
China Ning sang liner Rivaling a chida Nganaulo In a verse hi palka hili kupsangai Israel we kerjanli Rivali nga kai shi lakatsat Rivana mulung vata mi maula samangsak laka kajot kajang samangsak Rivrawi rawak le Jehovah laka hangpat lo hangpat ka Rivana pyo mi lushit chichi cycle ne Atam akli Moses tikai with leadership Israel now being tancho kawai tansat kawai da Joshua we apangli warsami Rivali kangachia Joshua Rivali kangachia kuisang kahaya shimkur Joshua na hanga Joshua 24 verse 15 Natumna proholi odram mangatsingaya ka Navangarana kong makanda lelaka Korum kasa kamyo Jika Amor ngaleli Pamlaka korum kasa kamyo Kala kaji aji kapangkwilo Ka iwi shimkur Aina iya Proholi odram ngatura Eva, the among meaning laka, he has full faith. Our shimkuli, which bava, he live detail masang neka, and a matalak aina, very bravo hitako, the and the karjanji page tailor. Shimko gatongi, our shit kasang jiling room laka, ma, the avavujili, gatanajili, surela zatalere. Jainan and a shit kasang late chowda. Eagle iwi shimkurva Karing of Rivajili or drum a terror than a joyous chimney. Migajungan sure. Jigata shimkurhi itum sakvai he Achi hit the family day the Myondaleka Shoemaker, Jommaker reminds her Kangane Jingren and Nakmiwang Rivawi sok me Nagla no shimkurli dashumirno. Amen.